Намулуhun кинигер карбах туруптах тутулары көтүрүү олорор условияны тупсары солу ихи өрмөннәһен үләтә ытыллар. Бихи корреспондент Оксана Потапова үлә хамытын кәтәте. Салгы келер материалга. Бу минкеннибер карбах туруктак эрге почта жетене көтөрө сылжаллар. Оню кемигер манна бүтүннү растан комуян нехленяга корчопка арасыңытын терьехтере. Бу курдук нехелек ортотугар турар үз тутууну көтүрен опсе көстүүнү растылар. Итиенне министерствоны кытары сөбүлөң түһәрсен стадион таханагы элбак квартиралак жерлер кварталларын тупсарыга үлө барар. Казды бригада жета сөттүн үллүгүнөн бүрүе кырыханы уларыта карбак тутуулары көтөрө сылжар. Буларыңаттан халаман үле бар буда. Бу туалеттерин ремонтна пут, воннан твердый бытовой отход муньяр помещениялары оңа буппут, воннан быйыл бу жидкий бытовой отходы бедеринен тааран кудаллары ярдем бедеттен манна 15 штука септик турда. Маны серге бу жолоктоктуругар эленскен хелек жалтата терге материалынан качыйга. От мас бекколордон тас көстүүнү тупсарар сергекситер үле барыга. Маныка квартал олоктоктура маны крастан үлетин 2 түттен көрөлөрден эленскен хелек баһалгын бастыкы солбиятчы Павел Федоров белетир. Олох карбак өттүн көтүрүн дилдер оттон хен туганар малларын ин урахатын хытар өттүлөрөн олох утарсаллар. Оноттон манна окон карагандан дагы көрөмбүт дертнахлабыт. Эхилгеттен сыйы бу кварталга генплан быһытынан саңардан тутуу үлелерин витар буланнактар. Бу нине улакын кирүтестите суоктур бут өтөрүнөн үле барбата кварталгар саңатын кирбите рахтан каракка бырагылар болла. Оксана Потапова, Юрий Христофоров, Саха телевидениете, Намулуха.